Muchibwashi cha lupitaji lujubikla biklani kliniki angaliema kimvumwene mwabu Adrien Mbokele mena mwekela mianda ya juloba jamishipa ni jimuna jabu kwa nyama muya kwela moyi wandekelu uji ewu kutushiyama tukwakushala fanyima kimwene mwabu Deler Kawino Ndongo uvumikala mena mwekela mianda ya jilama jabantu ni bintu munda mwa provinsa wakasai bwa muchimenga chukulu cha chikapa tunumanyishi bwase ne chilongo chenda kubyanza kimuvu mwene mwabu Adrien Mbokele muya inama kumpala kwa mubiji wa mwene mwabu Deler Kawino Ndongo mumanya muchenzeji cha mukubi ni musangishi wa bantu ki meyimimpa avu mwene mwabu Adrien Mbokele mwakuila nanga mubiji wa mwene mwabu Deler Kawino Ndongo mujivuluka mujimu wenda mwimpa mukwatapa munenda kwa kuluseka lwa provinsa wakala uvumikala biklani Kasayo Occidental nanga uvumikala bakwatinende mujimu yeya malubu mena momekela mianda ya majimi ni jimuna jabintu ni mwene mwabu Deler Kawino Ndongo malu bu nguve na chindonji mwene mwabu Adrien Mbokele uvumikala muyu kujila ni jiku ja mwene mwabu Deler Kawino Ndongo mujivuluka mijimu mimpa nanga pachenze jichenda cha jitwangaja ni jisangisha ja bantu bwa jie kumpala ja provinsa wa Kasai Central tunumanyishi bwase bane nakabukabu bavumikala bale jampala kumajulu avumikala makwata provinsa wa Kasai bukunu mushindu wa kujila pamwa ni chimenga cha chikapa provinsa wa Kasai ni jiku jijimija umwa wa okubobo.